Kasin jam balasim da kinong khayi mau sa Bangladesh na kathain punusla kaladei banyo ya kajingero na mar katega kunhun kalapan biang suwa na dong sadong na du kijaka set ya kitrok kijaka test covid but kijaka set slung na kabanta kitu ki driver ki balai bu mau sa Bangladesh habakren bu mau por uba riban roy lingdo uba dei no aktien ha kaju ko por uba dei no hilam jong ka punusla association covid kabadei ka kunhun bala thau da kinong khayi mau but kitrai trong uloong ba katega sinjam ba kisim kalong man penbiang lupa na dong sadong ya kijinge danu covid swaban sedang biang kejingsalan mau sa Bangladesh. Hadin ba ka sarkar kala pelaj kala ailat yang ibangin kayi biang de kat bana kaliang pat jong ki babon hi ki paj ba kidang artatin kidang ting kidang seir hadin kata kajing ting jing seir jong ki hakabangayo iba ladang isu syong kumto ru kan kata ya ka im tangan jong i ka jaga po jong i tadi hang ta hadin jong kata habangi kan lu pat baru SDO jong ka penusla civil subdivision de nakaliang jong uai ka wei ka idea bangin lek ya kan ka rukom da ka bawang ngin su ya lek no da ka ba ladap nakaliang jong piki eksporter nakaliang jong piki beriu ki badan bentah ban im tangan na kan kam di kalong na em pin le no da ki kenja parking ki jaka ki kenja jaka ki balong kerpang khanang ba kita ki trok ki jongi ki ba lech sa Bangladesh ki bolot kin yo ban yang hang ni bar hang ni ngila ban tes ya ki driver ban sim kajing longka detail yung kin adong sadong kibang iyo i bakidon kajing longkas suspek mo kajing i artatin tengin bu na haya pega quarantine center nang ta katay ka quarantine center kadai ka papan kra kerpang na bata emergency hanre na kaliang ki eksportar hi kila pan kra ya ladiru simet na kabanta ki driver yung ki de kane kalong ba emergency la bandai ki volunteer la bandai ki staff jongi hang ni la bandai ki driver ngila ban buah ketika quarantine center de hadin bang iyo kata ka jengmut nakaliang SDO ngiya menjur hang ta de nakaliang SDO civil subdivision uai bata yang ngi bangin sena kanu kalat kalenti ban yo ban la ya kene kam di lengkar ru kajing bata banda leti kena kum kita ki fencing ki badon upa ban long ban le fencing baik namar khnang ba ya ki driver ki badon hang ni lani ki paj ba ki bayat nang tena lenti kim la ban wan hang ni bat ki driver nang ni kim la ban le setei kan nom don kanu ka kontak bat ki paj ba nong song sinong nolo kata ulai thuru baha katai ka chaka kerpang ondon ru ki doktor bat kinong test covid kumju ki jaka bam bat kharkhana sna kali khnang baki kali ki banle banwan sa Bangladesh kin omdon kamsu banle pha sna kali haki kharkhana pai ba ya ki truk hibaro nginom sya su bakin yeng halenti laj bai thik na ka jaka lot ka bamut na jaka mining na jaka quarry kin yeng bai jaka ni ka parking banang ni kin laj bai sa Bangladesh te habaki wan nang teru kin yeng hang ni ngin sek ngin teseki banang ni kila ban laj biang sa jaka lot kimbit ban yeng tang si second ro hakano no jaka to de la sela ban long nakano ka daupat kakam kali ngim la ban batai kala ban long ba don ka jing du jing sniu jang ka tingila pan kra lepa ya ki volunteer jang ni ba tau driver la da jia ba kali jang u ka du ka sniu kanu no jaka un kontak ya kita ki helline number ki bangila bu lepa te kita ki utau helline number un pha ya ki volunteer jang ni nang ni rengkat ki makanik ki bangai ngila pan kra ka jaka sena kali rohang ni namar ba nakajing artatin jong ki senong ki thau ba ki kali ki balai bangla ki bit chupan pen sena hak tu ka jaka ka badan senong kum hapan selama dede halor kata kanong rim bangi pen kra ka kedika jaka bandan mekanik nakta ka kum ka ambulans ngila bu lepa hang ni dekan sapoi keempat yu keempat bom 4 pelit ki 4 bu dan nakta sak gitu ki kali kuai mo
tu kali tan ki kereng lada lese kata kali melasuk ban senang ta ngihap ban sutan be ka hang ni ban penpoi tengin penbha penbit penbiang kanang ni te kajuk kepor tu kali ro kasong korentai mang ni te nang ni pat kalak ban dalak de senang nang ni kalak ban lej saka jaka ka kedai ban lej kadau kalong ba ngimla sya asyuk nak jing dawa jongki bank wah jongki finance jongki finance ya karam kasya jongki ke bakisa yang ni trei da karam kasya ni tip kali da kiram kasya ni trei kam trei jam ya kene kam export yang ni da karam kasya nrei kensan kawan nok ketuka jingjia ya ka klam ku ka klam covid-19 tede hangta ba barok ni barok ngila deh hiban poi ketaka jingpang depression kaba nak jing dawa jong kibriu ya kata karam kasya jong ki rengkat kibeng saya kata kaba penlong yang i bakumno bangin perkat bangin yok biang bantrei sisa ke sarkar ke pelak rengkat ke SOP haka benengkong ngila perkat bangin yat baik tangkat kum kata nrei nak kaliang u SDO sibil jong i ong pecan kambahai nalor ke SOP ngin lah sakene ke balong kerpang kum ni kenang ban long ti kena 100% bom don kontak 100% bom don kenu ke jing nak bentaki babun balang ngin long separate baik bat ka imlang salang halo kata ikla penbiang ru wat ia kerjasa nak benta baro kidrebar bat ki bahaya ngasem jengki kenang balada ja baki iper kan suk iki banwat lani ban phawat ki pulen tenang ta ka jingbu jengi ki korintin sentaro don ki driver la se ki balanya kali bat ni si benai ar benai lai benai te ki kwak le jing te ha ki kwak le jing ngimsya bakin sulai baik kum tu di hab ban song korintin sua kum babu ka sarkar haduk bakin yok ka sertifikat nah ka bagi lak ban le jing te ki le jing la jong ngimsya ngim pelai ka kum tu baik te de halor katakan ngrim ba ni sengoruk bangi dewan ai khuble ka sarkar ka ba yo i jengai ya ka im kayap yang imo kam ta mangile ni im baik sakene ka thang ka ba kong sana ka jing im yang i de ka ni ka kam khai mau sa Bangladesh hnrei na barahi ngilong ki breu ki ba ki bom don jing im sakene ka jaka like not now sensar like not now kwai tempo kata pat tang kitu ki badan beri dan rei na kaliang pat ki babun balang hi na du udaju haduk driver haduk mangi kinong khai haduk ki supplier bat haduk kini ki dukan kuai dukan tempo ki dukan sya dukan ja ki ba im kongsan de nak kena kam khai mau jengi ekspor jengi te rei kumbalong metahi de hakwe de wat kito ki ba de kuai de tempo de sya surok ngim sya su ya ki driver bakin lek wa sim nang tu ngila patrak ya ke kontin lajong ni di essential communities ngin bu lot hang ni ngin pankra lot kenang ban nam don ka jing ya kontak wat ki namar ka jing artatin jong ki paj ba nong song senong jong ka than jong i bat jong ka state hi berkoi haba keren pat bat USDO uba di nyu taw lo ong ba kate sinjam balasim kadai na menta ka jingsngan jengkinong khai bat kidaibar kibale bawan sa Bangladesh katkum ka jungong jungu ularai ru ban ompat sya ban sedang ya kasalan mau katba kitu kinong khi mau kimpat penbiang ya kite gijindon kambaro susu ulo ong ru ba ondalas dang ka khai mau larai ru ban sya ban ya tang sanpho nak sispa nakaba juya barobor kata nak sauspa sisngi on sya ban ya no tang arspa teli ya mentahi kan ni ka border trade 4 finalize mentah ndai kumbalong hi mentah ni la perkren dong sedong hakaba ka parking lot ka bangila bo kanlong sunan ka quarantine center jong kitu ki driver kimla ban mi nak tu hang tu po parking lot ko parking lot ila bo quarantine center kiba dan lakum no south ho jentia hakaba ki driver hi kinawan ki syong yang tu baru khoi ki sanitization baru khoi ki ginle angta ya mentahi ki padap bat marsen dep kita kiba hakini kisngi hakini apo ni tayo hi ngatrai kindadep daki dep ya kata ngahi kumu subdivisional head nganum lah abangan garanti kita ingan hap khot daki doktor bikin lek ban certify bakal abiang ne once they have certify katakan ya tigini ki exporter kumbalong menta ki ai ki undertaking ya ngaba
kin long responsible ialah ki jom ki driver do ki labuk ki jom ki quarantine center tu nolor kita ki iyo kemelong mentang idon lightly ki application na mentang ki parking lot but kini ki lightly iyo baro lightly ki dibandon safo jintia ki diban iyo kita te kemelong la ki adapt kini bro khat ka adapt show ka wei rom le ngin pha hang tu ye kini ki ngin nang am kumta te hang ni hi ki la long bai na dong sedong kilong tu baru khat ki testing ki buat tu forehead thermometer baru kin le lun tu kitu ki parking lot you kalau ada ka SOP ye ki bikin habdon ki beri ban page ban nilai ban check ban nilai mla dalilai ru but ki exporter ni penlong responsible ki namar ki driver truck plus step iba pli ki brio ki kwa ni tenai lada ka don ngono ki ni ki exporter kin long responsible so kin hablem ta te all along ro kar kong jing sto jonga ki thu borobor ki ong ba kini ki driver truck hi borobor kim jule yeng hi ki sa be ki truck ena mat ba kim di ba ki la banwan na sora ki la banwan na mokon ro ki la banwan ni ma kim na te pun sin ki sa truck so they will have no problem. And besides, yakini ki driver truck neman kashipo singi ngi hab mantes yaki. That is mandatory. That is as per SOP, Jongka Health Department. Tingin test. Sila ki kwa ali yeng kin hab itu in advance. Kumba kat saw singi kanang ba ngin guarantee niki sikin select station. Ka sarkar ka apply nduk menu ka dong tang ngi ni bangi kwa yaki bikin biang syai baro ki logistik hak kombade dan uni sasha. Ini SOP yang akan kimbat pelat. Empat pelat. Ya, empat pelat mentah, empat pelat. Hadu mentah yang 4 don. Ekspor. Da PE gitu itrok ki bayar ki bakit mau bakit inang ni mentah ka dai ba ki le local. Setai 4 le. Yes, smart sendam ni pelat. Pe sekawai dia kalong kowe ke difference jong ni hang ni subdivision ba kasora kalong ba. Hasora kimi be na sora subdivision ki le be Bangladesh, right? Ni hang ni bra ki ya lembah tamabil tu ki kata ka rukom eu ko bakin check entry exit point ka desha taisha West Jaintia Hills Amlaram subdivision. Ti ni nang ni bra ya kini ki jong la jong hi la check nang ni la pet ni ki la let. Bedroom citai te kala dei ha katai ka jurisdiction ni.